ikakhulukazi izinto ezenzakala phakathi kwethandana. For ulwazi olundlula lana, hlala ku G1 Soli Makamu channel. Manje sinithulela uG1 Soli Makamu channel lapho anilethela khona izinto ezenzakala empilweni zethu mihla namalanga. Khaira Health Boutique Pharmacy and Clinic hi kambela BP ku kunguhata mindyangu xikambelo xa HIV ku yimbisa vaxinuna na ku tlhogomela swilondza hi nga helele kwalani hi ku endlela medical fitness test, vitamin BCO, sexual removal, implant removal, ear syringe, antenatal care hi pfula hi musumbunuku ku fika ravunthlanu awara ya nhungu nimixo ku fikela awara ya tsevu ni majambu hi mugqivela sonta na tiholiday hi pfula hi awara ya nhungu nimixo ku fikela hi awara ya nharhu ni ndzhenga. Vhakachela pharmacy kumbe tliliniki ya hina eka shop number 4 Randzu Bakery Complex eka Mdavula. Wa hi bela riqingho eka nambara 068 122 6699 kumbe 082 500 4781. Wa rhumela na email eka email address ya info@khairahealth.co.za kumbe u vhakela website ya hina eka www.khairahealth.co.za. Khaira Health Boutique Pharmacy and Clinic, your health first. Muyingiseri nkarhi lowu a wu rindzerile wu fikile. G1 Soli Makamu channel yi ku tisela nongonoko wa maxangu ya mjolo. Tiphine. Them Chest Computing and CCTV Installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na ti-computer hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganisa na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te Them Chest Computing and CCTV Installation, go vule hosi. Hile ka G1 Soli Makamu channel, merina wa n'wina the one and only G1 Soli Makamu ka channel leyi nga number 1 eka misava hinkwayo hi ku mi tisela vunyanyuri bya xiyimo xa le henhla eka social media. Madamzini ya siku ra namuntlha hi le ka nongonoko wa maxangu ya mjolo laha hi yisaka emahlweni ti-episode ta sis Manyunyu va hi hlamusela ti-problem ta vona leti va nga hlangana na tona kwala aka timhaka ta vona ta mjolo. A hi voneni ku amadamzini ya siku ra namuntlha va ya hi tela na yini.
lexi nga ni hlamarisa loko ni fika laya ka yindlu leyi a hi tlela ka yona ku hakahaku swi swa vun'anga ku na yini ende mina swi leswiya na chava hi vumina ku ri loko ni nghena ni vinoma nkarhi lowu nga hundza kumbexani ka ti-episode leti nga hundza ta sis Manyunyu a va gcini laya va nga hi hlamusela timhaka ta ku va kumi xigubunyana xa 2 liter lexi a xi tikomba nga ku xi na muqombhoti laha andzeni ka xona so va sungula ku onhakeliwa hi siku ku vona boyfriend ya muqombhoti a va yi lavi a hi tweni ku kusuka laha ku vi ku humelela yini so loko a ta vuya na 2 liter leyi a fika a yi veka frijini ka yi veka frijini ngungumela ni ya khoma 2 liter liya a ni swi languteki nga ku muqombhoti so ni languta 2 liter liya ni yi khoma mara ni nga pfuli tlhe ni pfala se na kwata phela a hi yini ni boti luya loko a humanyana i ri i ya reka gwayi kahle ku ni hleka yini kwala mi munhu wo dzaha no a ni n'wi lavi and the west part i nwa muqombhoti a ni swi tivi ku phela ku va ri ku na castle milk stout a boti luya loko a vuya me ni fika ni hluvuka se ni kwata wena i nwa muqombhoti a ku i yini sweswo ni ku byala lebya bya xichangani byo ndlu mavoko a ngo hi byi vone kwihi no frijini a nga hi byona a ni nga pfumeli boti hi holova a ku mi nge ni tshikisi leswi nga kuma ni khe ni swi dya na ni hlati loko ve we i decide ku ni tshika hi mhaka sweswo ni tshiki a hi holova loko se ni fanele ni vuya sa ku nga ha ri swona phela ni vuya kaya boti loko a fona wa caciwa a fona wa caciwa a fona wa caciwa boti a gina swi vona ka la se no ti fostelela la se siku rin'wanyana ni va broke a ni swi tiva ku i vuyini loko ni va broke ni swi hleketa ku laya mali yi kona swi nge endleki loko ni vuya ni nga ri na sente ni n'wi fonela kambe wa vuya o ke a vuya ka ni hleketa ku jika o lomba mali no bye munghana wun'wanyana wa mina mi mali ni hava ene mani swi tolovela ku lomba mali ka munhu un'wana na un'wana loko hi ku loyi i ri i hava mali ni endlisa ku yini se mina ya holovisa boti luya we nga la ku chela mali mina ni nge cheli mali ni nga swi ta ku a ni tshama ni ku chelela mali loko i ta sungula ku holovisa boti luya se mina ni n'wi holovisa boti ya ku na mi se ni le ku laveni ka mali ende boti luya a nge le ku ndleni ka swona ende emiehleketweni ya mina ku ri ku loko boti luya o ni nyika mali mina ni nge yi boti hi ve hi va hi hambanyisi sweswo a ta ni WhatsApp siku rin'wanyana loko a ni WhatsApp ni rhekhoda kunene se ni n'wi hlamuseta hi ta ku biha ka yena na leswi mina ni nga hlanganisa swona na yena ni ku mani nga ku vonangi kahle mi ni bayizise hi malayiti ni twi nga ku i munhu nyana wo antswa phemi loko ta ni hlamula laha movheni ku hi wena mani nga swi tivi a ni vona munhu un'wana wo hambana na luya ni nga n'wi vona a tshukisiwe hi malayiti mi ni twi nga ku swa ndzi hi sitsema kwala boti i ti vavisekerini fambi ya lava lavo fambelana na wena boti hi ve hi va hi hambanise sweswo endzhaku loko swi ta va swi herini leswiya va nga hlangana na swona swa ti-problem ta vona ta le vukatini a va vuyangi va tshama hi mavoko hi mhaka ku a swi tikomba nga ku vukati va byi lava hi mbilu na moya hambileswi a va nga swi veki straight va vuyi va tlhavela mahlweni va tikumela yin'wanyani ndoda ni vula ku a ko va dzovo hi ku a va tshikiwini hala kun'wanyana a hi swi twisiseni kwalano mara mo hi twa ku kusuka laha va yi va hlangana na mani kwihi tshame ni hlangana na boti wun'wanyana boti loyi u huma hala sayiti ra vo elimal boti loyi a hi hlangana kerekini ku ri nkosini hala ka magona boti wa loyi swa ku a ni languta swi tikomba ku loyi u vone ntombi kasi boti loyi laya a ku ri na nsati wa yena se loko hi khe hi vulavula mi ku na van'wanyana ni nga va tolovela swinene kwala ni tolovele ku haha se mi ni le ku buleni boti luya boti luya ma langutele ma yena i tikomba lava xo lava a ti haleni se nsati wa boti luya hi loko a vuya ku ata loko ata se lava va swi kota ni pfalapfala njhani vo tirha tate wa n'wi vona loyi i nsati wa boti lava a va yimbi kwala wa n'wi vona i mbali na ringi loko se ni ku i swi vuya ku hayi lavi ndlela yin'wana va le ku ringeteni ka ku ni hlamuseta ku hayi boti luya i na nsati mini kosi wo hela hi hangalaka hi nga ha vona nangi vele
so boti luya ivi a lava tinambara ta mina ka mfana wun'wanyana a tikuma loko a lava tinambara a tikuma na whatsappiwa na madyambu a ku ri Sunday hi mi luya hi ri swin'we nkosini tinambara ta mi tikuma kwihi ni kombele ka mfana wun'wanyana mara swi tekini ku a ni nyika a te u lava ku rhanga a twa wena ku wa n'wi pfumelela ku a ni nyika na ni ku a ku okay so boti luya hi borini a ku hi bula se mi ni nga ha n'wi tsakeli ku ni vona ku i na nsati ene nsati hi u n'wi mbarise na ring swi nge ku ri mi mihleketo na mi ku na ku loko munhu o ze n'wi mbarisa ring mi ni twi nga ku i n'wi lava ngopfu no ha wena nsati o hi nge swi twisisi ku ri hi nge swi twisisi mara sweswi ni ku nyika mpfumelelo ni tlhela ni xava airtime ya ku i fonela hahani wa wena i va vutisa ku ku famba yini ka mina na nhwanyana luya okay xava timinetse ni fonela ni mi fambe kahle n'wana boti we sele njhani sele kahle ni foneriwa hi munhu wa so va ngo ni tolovele ku i boti wa mina okay n'wa boti laha ku nga vulavuleki jeje hi vukati sesi luya nga n'wi vona laha i nsati wa yena mara ku ri ku le ku lwiweni sesi luya se o va ku fositeleni ku ri sesi loyi i languteka i ti-giant so a tlhava na malebvu se ni go vo sakani phela sesi luya i tikomba tini loko na n'wi be xitina i ta ni dlaya musi vo a nge ku dlaya a va ha ri ku n'wi laveni na le mutini a nge ngheni laha mutini okay a ku lava ku va na festival giyani mina munhu wo rhandza swa minyunyu ya hi Saturday ya ko leyi landzelaka ku ri na festival mina ku ya ka festival a ni tivi ku n'wina mi swi twisa ku yini mara ni twa nga ku kun'wanyana u nga za u hleketa ku vo va ku hembeni leswi va swi vulaka hi mhaka leswi va hlamuserisaka hi swona ni vulaka pace ya vona mara a hi ngeneni a makete ta vuya hi yisa nongonoko wa hina wa maxangu ya mjolo amahlweni. nongonoko wa maxangu ya mjolo wo ta ya emahlweni kwala ka G1 Sole Makamu channel tshamisa xisweswe wena muyingiseri mavunwa phulelo ra varhandzane ku bya manyoro ya rirhandzu ahe i Oscar Makamu u langutisele channel ya G1 Sole Makamu ni mi rhandza hi kwele makaya i xitimelo lexo tshamisa mani vukati na nyamuti papa vese xixava hi vuyisa xisweswo emavhengeleni no yisa emahlweni nongonoko wa maxangu ya mjolo. Hi vuyile emavhengeleni wa vumune wa kahle wa ti 6 ta May 2021 kha mi tsundzuxa ku ri hi Saturday ya ti 8 teti ya ku ka tona ta May ta va hi ri le ka Xikundu leyi ku ta va ku ri na festival yin'wanyana yikulukumba ngopfu tanani mi ta hi mi sapota na tinkambi ta n'wina tin'wanyana leti nga ta va ti ri kona leyi hambi ku nga ri ngopfungopfu hi hina a hi 26 Manyunyu va hi yisela nongonoko emahlweni so ni vo i ta vuya tate u tirhela kun'wana la vo Rustenburg se i nga chavi wena tani kwalano i ta lovoriwa i tlhi cata micato na wu lava tshama vhiki ro hela se le vulavuleni na boti a ngo ni ta vuya hi ta vulavula hinkwaswo okay loko ku Saturday ni hlantswini laha xikarhi ka vhiki ni lunghisela swi ya ka festival ni tshame kun'wana ka munghana wa mina mi loko se ku ba nkarhi wa festival mina vona nga ku ni nge heyi nkarhi lowu hi twanane ku hi fambi wona hayi no mana hayi hayi mina ni hleketa ku ya le ka munhu luya ni nga mi hlamuseta ku ni n'wi kumile a redzi loko ku ri ku hi hleketi sweswo ti fambeli na hina hi ta famba ende boti leyi loko khi hi vulavula xikarhi ka vhiki vhela mina n'wi hlamuseti manjivi loko hi hlangana ku byele ku mina munhu wa njhani ni munhu wo rhandza ngopfu swilo swa mixaka muni se boti leyi a swi twisisa loko n'wi hlamuseta ku ni tala ku ya ka festival boti leyi ku na problem i famba swi vula ku loko i vuya ka festival i ta ve i vuyela kwihi ka hina ni ka festival ku va ku ri busy ka ciniwa ku ndliwa yini ni ta va ni nga tekangi bag ni ta rhanga ni ya kaya okay sharp mina loko ni tshamini boti luya i te loko ni ta lava ku ta nkarhi wolowo ni nga ta lava ku ta hi wona ni n'wi byela a ta kota ku chela mali nkarhi wa kona ni ri hana swa ti-account ivi ko ba 1 ko 2 mina ni ya kaya ni ya ku hlambeni
fika kaya no hlamba ni jika ni vuya ni vuya laha patwini laha ka munghana wa mina exitichini ni hume phani n'wi byelanga munhu loyi a ku ni le ku teni ni n'wi bela ti-call back a nga zangi a hlwela na yena a fona ni ngo mi ni hleketa kuta a ngo a yi lengete ya kona ni ku haya na hayi okay wo ni ku transfera mali boto leyi a transfera 200 hleketa ku ya ka vona ko va kule 200 leyi hi leyi ya ku ni ta hatla ni nyanyuka ku a vhele ni ya kona ni khandziya loko ni fika Giyani a ku ri 5 ni ya tithekisini ni fika ni khandziya taxi ya ko ya hlwela ku tala ya ku yimela vanhu uye taxi yi ti fambela loko yi famba kasi side ra laha ku hava network ya Vodacom loko ni ku network a na ha n'wi kumi foni ya mina yi pfumeli ni tshame na sesi n'wana sesi luya wa swi vona ku leyi nga ku yi le ku kakayeni leyi a ngo sesi moya kwihi ni ya kun'wana hala a ngo swi tikombi nga ku mi le ku foneni a yi le ku ndleni o network a yi khomi hala hi leyi foni ya mina chika ka xitichi lexi landzelaka n'wi foneli u n'wi byela ku u le ku teni ni fona kasi boto loyi a ri mucatwini a ku cata boto wa yena a ngo hayi a khandziya a ya chika xikolweni xe le kwini okay famba ni tidangisela ka sesi luya a chika ku hayi famba kahle hlayiseka famba se a ri perini loko ni ya fika leyi fika ni chika na hala ni voni munhu se ni ya ku hikwale ni khoma foni yi ha network ku ri zona salela ro yima ende tiko leriya ku ri na vanhu lava va ku ku ri va phungela nyana vafana va kona sa ni swi tiku ni fanele ni ya kwihi loko ni ku ni vona vambirhi va nga ku teni xinyami phela se ni twa un'wanyana ku hayi tela ni tlhelo ra haleni a vi no japapata loyi a fika kwani haga a ti khomela handbag hi famba hi ya le mucatwini a fika a lela ku hayi mina ni ta va ni nga ha ri kona ni nga ku endla swa vutsumi vuya hi famba hi ya kaya ku ya kaya ni ku lowu ni yisa kaya swi nge na sesi luya himpela leswi a nga vula ku swi complicated a nga hembi fika hi nghena ka vona gongonda ku na yindlu yin'wanyana yikulukumba ndzeni ku va na hi tinga hala handle fika gongonda ni yisiwa dining room ku na mana yena vanhu lava fika va ni xeweta u fikeni sesi ni fikile minjhani fikeni swi helela kwala na va vulangi nchumu mani lavaya ye u humini teka foni n'wi baza va ata loko ata a fika ku a ni teka vona ku vo ku yi karhele a hi fambi u ya wisa lexi nga ni hlamarisa loko ni fika laya ka yindlu leyi a hi tlela ka yona u hakahaku swilo swa vun'anga ku na yini ende mina swilo leswi ya na chava hi vumini ku ri loko ni nghena ni vinoma patro yangu i nga chavi i room ya wele na a ngo hayi a ya mina i handlisani ya mina se we i tlela kwalaki a ngo hayi se wa mi intisa la phela mina chava swi vula ku we i nge humi la mina we hi fanele hi tshama kwala mani a ta famba ni lumiwa hi swilo a ngo haku a xo luma munhu la ko va yindlu nje na swilo swa yena okay vuye ni tshama nyana masiku kwalaya loko se ni fanele ni vuya kaya luya ku vuye ku humelela nkosi laha mutini luya va ku i nga fambi loko ta va ku humelele nkosi ku vuye ku vhele ku tanyana maxaka loko ta maxaka kasi maxaka lama man'wanyana ma vitaneriwe mina laya nghenisiwa ndlwini a swi khe ku dyani ku tele tshamiwa ku tatiwa masofa se mi ni tshami na nuna hi vambirhi xewetiwa se se huma kwini hlamuseta ka mina huma ka xosana ni xoko i tile hi mhaka ku wa n'wi rhandza wa n'wi vona ku a nga na movha musi na n'wi vona i nga n'wi jikeli i ya lavalava timovha ku fana na loyi a ri laha n'wana wa hina a ri na sati a ya lovola i ndle yini no tshemba ku n'wina mi nga ku voneni ka nongonoko lowu mavatwa ku va vulavula yini ma handle ku va twisiseni kahle like pace ya vona yani bayizisanyana yi gcina ni nga ha swi twisisi ku a va fiki kwihi mara lexi ni hlamarisaka hi laha va nge tirhi hi nkarhi wa kona va nga ri na akhawunti a va nga ri na ka ku va nga hoxeliwa kona mali so a ni twa nga ka va fanele va hi clarify nyana ku ri loko se va
hoxeliwa mali liya ya ku va ta le a va hoxeliwa ka akhawunti ya mani a no kaneta va ri no vula a swi ta va swi ri na nkoka tanihileswi vona va nga hlamuselaku a va nga ri na akhawunti. Then xin'wanyana i timhaka letiya ta ku va hlangana na swa vun'anga va ku swilo leswiya vona va swi chava na mina chava mara a ni swi twisisi ku vanhu va kha va chava yini mhaka ya ku swi fana na ku muxi ni rhandzana na chomi ni rhandzana na mfundhisi wun'wanyana u veki tibibele laha ka yena ni twa ni chava ni vula mi twa mi chava yini kahle mi nga khomenta laha hansi mi hi byela ku n'wina mi chavaku loko vanhu va ri na swilo swa vun'anga mi va mi kha mi chavisiwa yini. So va sungula ku se na layiwa ku loko i n'wi lava tshama na yena leswi nge te tani wa swi tiva ku a nga tirheli kona laha kaya i tirhela kwihi loko i nga ri na probleme na n'wana wa ya i ya teka na ti-remove ha swi tiva ku vanhu va masiku lawa mi ti rhandzela ku tshama na vavanuna van'wina kusuhana i ya tshama na yena n'wana i ta dyondza kwale xikolo loko ve hi laha swa vukati ti ta tshama kwala a hi mbilu no kwala ni ngo jahisiwa sweswi ko va na yini manjangi no hayi sweswo swi landangini va hlamuseta kaya u nga loko i va hlamusetini kaya a hi problem hina laha lovola hi tshami na n'wana wa vanhu mahala masiku lama ku tshama na n'wana wa vanhu mahala swa karata ku lovoriwa a mali na hi lava mi hambi no ka ni nga tshami ntsena mali ka va dyini ene ve nge yi landi ku ri se ni va na mihleketo yo tala ku kahle ni fanele ni endlisa ku yini kwala hayi mara ni nge jahileli swilo famba ni ya kaya ku fanele ku lahliwa phela wa tshama kona ya nkosini fika ni tirha ku vheka va sikhiza loko a nga weli ne le hansi na makoto wa kona se loko na ha ri le nkosini ku tima xaka maka va sesi luya na vakokwani wa yena se loko na ha yimile lava ni nge te hahani se va ni khwenuta tata vona loko ni ku ni kuma ku boto luya va yime kokwani lexi ndlelanini so na kokwani lavaya i le ku mangisaneni ka swo mangisana laya a ku hisa siku leri no bohana mi loko ni kwata ni zini a ni veketeli loko a hundzuluka kuma ku ya sesa laha se ri bohani ri ta dzinda a va suka laha loko a suka laha se nampundzu a hi lande tafula halaya ka vona nkosi a ku nga ri ka vona ku na ku fambiwa hi kun'wana hi le henhla ka tshava so ni ku tafula leriya ri tshama n'wini ra hisa ni ku tafula leriya ni ku hlokweni ni swi twa ku na mini le ku tshweni mara hi ku ni kwatini se na famba ni fanele ni fika ni veka tafula ra ka vona ni hindza ni ya kaya ni ku tafula na ha chavi ni gonya xitshabyani lexiya se na landziwa hi le ndzhaku ni fika leyi swi yo yini ni nga mi mangisana yini na kokwani wa wena a ni lerisi swin'wana ku i lerisiwa yini hi mani ku we i byele ku wena na sesi luya ku na nyimpi se ma mangisana yini i mali yin'wanyana okay mi se swi na famba xavelela boto luya ka xavelela se endla na ti-calls fonela sesi luya a n'wi byela ku mi se ni kume munhu ni nge he swi koti ku ya mahlweni na wena ivi wa swi tiva ku se a hi ri na tinyimpi a sesi luya kwata se i fonela va mhana kona hala i fonela va squeeze lava va swi tiku va ta ku yini phela a ni makoti va n'wi vonini wuntshwa wa ku fika phela ende wa tirha a ni xaveleliwa ni tshama ivi no vuya ni ya kaya boti luya loko mi ni ta va ni vuye kaya a hi twanane ku hi June loko xikolo xi pfala mi ni fanele ni ya leyi a tirhelaka kona loko na ha tshame hala kaya siku rin'wanyana ni fonela hi lava va ku tate no nge ka Facebook ya secha munhu wa so no ku ndleka yini vo ile ku bifiweni hala hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa maxangu ya mjolo wo tshemba loko xikwembu xa ha swi rhandza mundzuku na madyambu hi ta va hi kha mi hetisela episode ya bota aroni ya niponi ri ahlamile hi Friday yale ya ti-7 ta May 2021 hi 8 o'clock na madyambu hi ta va hi mi hetisela xitori xa bot aroni ni kombela mi hlayiseka hinkwako la mi nga kona na mi rhandza swinene hi lo kiremisiwa ku ri loko hi hamba hi haxa hi faneke hi ku ha mi rhandza vayingiseri so mo hi swi vurisa sweswiya hi nga kumisa swona xijumbani na mi rhandza mina Soli Makamu hi busy studio mi nga ta kayela swa n'wina hi busy album ya Flora Machauke I'm sure vanhu vo tala ma tivutisa ku Soli Makamu na Flora Machauke va hlangana njhani hi hlangane kahle hi so hi xikwembu xa mina hi busy n'wina mi nga ta ri kayela risimu ra kona ri hisa swinene ngopfu
ni mi tshembisa leswaku a mi nga tisoli hi album ya Flora N'wachauke leyi nga ku teni ya lembe ra 2021 hi mhaka ku se va sayini na xitrayikara xintshwa ku nga mina se ni ta va ni kha ni pfuna ku hoxetela tigoli. Loko ni ku nyangatso foyinela vhele loko ni ku nyangatso wo foyinela vhele a ni ri na ku borha foyinela vhele a ni na ku siringa foyinela ahe na milosa hi mina King Tsonga ni yingisela channel ya G1 Makamu.